abani uzani Shabani umukosi niwavile amakwala tomani ngamanya namhlanje ngigxile kakhulu endabeni engayiqala ngo-2005 ngoJuly 31 lamaviki adlule bengise-SABC banginikezile imvume ukuthi ngingayithatha i-footage yakhona yalo daba lapho endabeni sele nje ngihlanganisa amasentanyana ngibakhokhele lawo malungelo abanginike wona e-SABC ngivuyela kukho-ke manje sasuka la ngoJuly 30 2005 sayiThekwini Baba Solomon nje lawo maviki wayekade ekhona eGoli ngambikela ukuthi ngiyakhona eThekwini akasekho Baba Solomon wale wafika la eNazaretha wasishumayeza kahle kakhulu wasekhaya le Bexita le ngakompani zalwa omunye ubaba wami uzwakele abambiza ngostofu ule kubavela zala umfowethu uphusile amdala excuse me ngambikela ke ukuthi ngixolele ngomkhuhlane yap kodwa izodlula kwa ngikhuluma into engathi ngizoyenza ngiqhubeka naye sahamba ke sayihleli ngangibhala incwadi ke ngayibhala inkosi uthi wena inkosazana ukuthi kuhlangana ibandla lamanazareth enye ngayibhalela umnewethu unayo iphameni uvuyile ngoba abafana bebambisa lezi incwadi ngangithe bagadwa amaphoyisa asenanda nabo abafana bakithi kwashela kumele umfana ngimthumile umfana uzalo kwakunyathikazi leyo ncwadi khona engangiyithumile eyayisho kumnewethu uvuyile ozala uphasha ukuthi ngithi akuhlangane ibandla lamanazareth ngikusho ngoba ngithunyelwe ukusho angikhulumi ngamandla okukwenza amandla wokunye khuluma ngekuthunyiwe la ngivela khona izoqhubeka ke le footage sizoyifaka ku YouTube ne video yakho izoba khona ubufakazi ukuthi ngempela ngaye ebuhlezi weMnazaretha ngimuhle kanje into ezenza ngo2005 yazi umuntu uyaguqa hey nje ngefidlo ice cream uyabona
yabona umfana umuhle nje escreama ngabujuicy awu hey isigoli into engenze manje le 2005 kodwa hayi kule hayi ngimuhle ngenye kusuthi ngimuhle ngathi ukuthi ngisaqeda ukudlala ibhola kanti cha bese ngiqale umsebenzi ngaqala i-fitness kuningi ukuthi akuhlangani ibandla lamaNazaretha Ave munye wonga Nazaretha Ave zokwazi sabe ngathi sikwenza lokho kulesi sisabelelo sizokwenza namhlanje ngikhuluma ngophakama ongayona inkosi yamaNazaretha yengaxoxa nonkosikazi wami izolo ngimxoxela ngale ndaba yami yokuhlanganisa ibandla uthi manje ngoba sewabizwa ngenkosi uzokwenza njani cha angikhulumi ngobukhosi la ukhosi abuhlonipho igama bafukazi ngikhuluma lokhu ngoba ngilobufakazi igama elibukhosi tshelwa abantu emhlabeni asazi noma la uyakhona ngoba inkosi ngithi alihlangana ibandla ngoba ibandla likhulu kunophakama ibandla likhulu kunobukhosi phakama ngamana guqe phansi aguqela inkosi yasekuphakameni phama kasho lutho futhi ngikhuluma lokhu ngoba nginobufakazi bakho mangicabanga lento eyiyona eyenzeka kuJesu Kristu kuphela inkosi uJesu Kristu waba inkosi yamakhosi uJoseph ephila noMaria ephila kepha inkosi uJesu yayikhuluma iqiniso noma yalifela kuhlelo ukukhuluma iqiniso nomuhambe emhlabeni abantu bezwe ukuthi ukhona kwaShembe kwazakani indaba nesihlalo akane ndaba nale umkhosi abizwa ngakho ucabanga le ndaba yesonto ngoba isonto likhulu kunalolu bukhosi ngaphandle kwesonto lobukhosi abukho khuluma ngoba uma wami uyaphila uMakhwanazi amazi khuluma ukuthi ubaba wami uyaphila uSunboy nyamazi salwayilana ukhona abona lokho ngumhlolo ukuthi ngoba umuntu yabe inkosi mase hambe ngokhosi nje basemhlabeni ube inkosi mase hamba kwakho noma ube inkosi uma ngabe kunjalo nje nasekuphakameni ukuthi uvuke ube inkosi ngoba uphasha kasekho khuluma nje into ekhona nasebuhleni nethi ngithi inkosi ngoba uthi wena nkosazana selaphatha so angikhulumi ngento lebangichaza ngichaza ubani inkosi ngikhuluma ngokuthi kwakho nje lokho ukuthi ungaba inkosi yamakhosi futhi osekelele uphakama inkosi yamakhosi ingaba ukuthi kwenzeka Jesu Kristu kuphela lokho owaba inkosi yamakhosi uJoseph ephila noma wakho Maria ephila wathi nenye uJesu uyisuzwa ngamadoda kuthi hayi ingane yakho sibona khuluma namadoda amadala lapha uJoseph hayi ngenkosi yamakhosi lapha
ngicabanga khona babekubonile kodwa uJesu ayingazange akubone uJesu wayekwakhe yabo ngithi kulula kimi ukusho ukuthi ayikho indoda yayahlala 10 days noma 20 days yacabanga amanga amakhulu yazi amanga amakhulu sizobeka uphakama angibona umuntu mina ingaba ngibone enkantolo nje ngihamba ngithi ngifuna ukuba inkosi noma ngaba inkosi cha ayikho indoda engeza noma umfundisi noma umvangeli noma umshumayeli ongazalima sayesahlanganisa amanga sasobela wena usikhumbuleke entanga embusweni wakho cha ingakho ngithi ngiyazi ngisuka khona ukuthi ngubani angidingi ukutshelwa umuntu ngibe nesitifiketi esithize ukuthi ngiyinkosi mhlambe ngiyinkosi yasephakameni noma yasebuhleli noma yaseGiyezini noma yaseGoli noma yaphesheya kwezilwane wena Nazareth ngingixoxela njengoba ngithi akuhlangane leli bandla angithunywa ngabi nodwa ingakho lokho ubukhosi anginendaba nakho angikhulumi ngakho ngikhuluma ngebandla ukuthi lihlangane libe nomholo oyedwa ukona ngithumile njengoba liholo izashembe yedwa nje ufuna ukuhamba emhlabeni leli bandla seliholo inkosi yasephakameni wema Nazareth ngiyibonile inkosi yenu yinhle inkosi yenu ingakho ehlala ngifuna ke nami ukubona mhlawumbe ngize ngibe imbongi yayo inkosi ngiyibongele nje inkosi yasephakameni ngibongele bese ngihamba ngisho ukuthi ngisaya e-IPCC nakhona ngohlangothi ibandla lakho angithunyanga kuba Nazareth kuphela mangisuka lapha sayise nakhona ngiyokhuluma ngithi umprofeti uBarnabas Likhanyana akwazi ukuthi kungaba nenkanyezi ngapha kuphinde kube nejuju nabamdise ngokunjalo ngokhuluma lokho ingakho ngithi ngikhuluma ukuthi lamabandla ase-Southern Africa amabandla ahlonishwayo oShembe oZCC o-IPCC awahlangane njengoba abaprofeti babo babe uthi uNkulunkulu babe munye ngoba nasezulu uma ngabe nihlangane emhlabeni ngaba into eyodwa nasezulwini futhi aniyokuhlukana phambi kaJehova ngayikhetha inkosi yasePhakameni mina ngiyiNazaretha ingakho ngikhuluma lokukhuluma le ndaba yobukhosi sekungaba okunye nje kusho abantu mina ngiyiNazaretha ngayithanda lenkolo yasePhakameni ngifuna ukukhuluma ngoPhakama Shembe engumNazaretha mina akekho umuntu oyengangishumayeza akulula ukuthi ungashumayeza umuntu njengoPhakama ngithanda ibhola mina nezincwadi zesikole nokugqoka kahle ke nje ngibe muhle indaba zamabheshu lezi neinene lezi nokushumayela idimeleni ngumuntu onamahloni ke futhi nje namahloni ngakho kunonkosikazi oyedwa nje bonke abantu bakithi banamakhosikazi amaningi yazi nomkhulu wayenesithembu amaNazaretha anesithembu imjishimani ngisaba nje ukuqonwa baze basha abantu kodwa nalokho abalonkosikazi oyedwa njengejuba
ngithi hayi ngiyamthanda ngumuntu nje onamahloni angena umuntu ovuvanzi ohambe emanoma yikephi njoba ngophama ngumuntu onjalo onjengokumbona kedwa kwathi makufika lokukholwa ngasekuphakameni kimi kwafika ngendlela ngayithanda inkosi yasekuphakameni ngayithanda weMnazaretha ngayithanda lento yabakini lo ushumayela uthini lo umfanyana ukukhuluma uyakhuluma kodwa uthi uthina ngazo ngithanda nje ukuyakhuluma ngilandele lekhuluma ukuthi ngikhuluma yapi kodwa akukho ukuthi angiphikise eMnazaretha ngithi hayi ayikho lento ngoba ngihlakaniphile mina ngiyazi cha ngiyathanda ukulalela nami ukuthi kuthiwani phinde ngihambe ngibuye futhi ngesawethu zayo ngilalele phinde ngihambe ngibuye futhi ngilalele phinde ngihambe nginentandane ngoba ekuphakameni kusekhona ubabulona uphasha ngayishaya impilo ekuphakameni bayazi nje Cimba sanda kuhamba nje emhlabeni obe umkhulumeli kamne wethu uvukile kunokuhlangana nje naye la eGoli mangimthuma kumne wethu ekhaya manje ibandla nasebuhleni futhi ngayishaya impilo khumbula nje kuphameni sasithi Kusubusise uphakama kanye nabaphakathi kwakho manje siyingane mina igama lami uphakama manje akusasho ukuthi Kusubusise ukuphakama manje ingeze ngithi Kusubusise uphakama kanye nabaphakathi kwakho manje ngithi no ngibusise mina manje bathi ayakubusise wena uphakama sithi ukuthi nayi yimo sayintungu phela akusho ukuthi Inkosi ibusise ukuphakama kanye nabaphakathi kwakho ingane zayithina sezithi Inkosi ibusise uphakama kanye nabaphakathi kwakho ukhula kwami ke lokho khulelo kholweni wasekuphakameni sekuqala sekukhona ngale kumgwaqo seyiqala impishuba umake wakwaJehova mashi umaba nogogo wami mamjadu ngaba kwaZulu umfundisi nje umjadu lena iziwe umfundisi umjadu umfowabo wagogo wami umamjadu wayegana umkhwanazi so umkhulu wami nje umjadu lena iziwe babe ngasebuhleni ke umjadu nogogo bathi besithatha emphameni hayi sukala sekunjani manje sebuhleni hawu nokona ebuhleni ngafike ngayishaya futhi insimbi akhona nje bafana ngesikhathi ngishawa nje izimbankomo khona bafana bengishaya izimbankomo bathi hawu wena phakathi sasishaya insimbi ebuhleni sayinkosi manje sikushaya impela manje nishaya inkosi hayi sikushaya inkosi sasishaya insimbi ngikayizothu manje mina ngizizi inkosi ngaze ishaye ukuthi ngenkosi nje babe senjalo ke abanye ababengishaya izimbankomo bengishathi angazi ngazenza yini ngoba ngiyazi ukuthi angayibeke umuntu into ayivukela yini njengoba ngikhuluma nje uyangizwa nokumamatheka kwami ukuthi lomuntu okhuluma ukhululekile akanalivalo uyazi into ayenzayo futhi emhleni ke mase sishawala insimbi seyishintshile ke mfundi senzinkosi ibusise uphakama kanye nase kuhleni bakho hayi nakona hayi njabule kize ngingane phela ingane nakona isazi ukuthi ukuphakama futhi siphakama nginayo phinde futhi zisizingane Kosi ibusise uphakama kanye nase kuhleni ngomnyama ibusise mina ke hayi imphakama
kanti banomunye phela yini nje uphakama futhi uphakama nje ne-ID yakho niyaphakama abaningi ufona ubaba wamisani umayosi utishela walo mkhawu wamzala nje kabi uphakama wawasethi zicala njalo ubaba ekuseni bambiza wena sanibhoni yini manje wena yini uqambi ngami uthupha hawu kuba kanamanga nini hayi sinjani igama utamba kanjani ngane uthi uphakama wena kwaba ihlayo elikhulu kabulelo kanti lokuthi eqhiyeni uzalela ukuthi azohlanganisa ibandla ubaba engazi ukuthi ukhuluma ngani ngoba angikhulumi lento ngishoyo ukuthi ibandla ngolihlanganisa uyathanda uthandi ngizokwenza ngithunyelwe umuntu lomuntu wenza into ayithunyelwe ngakhule ebuhleni ngayithanda futhi inkosi ngakuthanda ukukholwa kwasekuphakameni ngihamba ngayo ubhabhadisi uqala kwami ubhabhadisi nje ngabhabhadisa umfundisi uMadlala kwaba icala elikhulu ekhaya lelo ukuthi ngingowakwaHlembe ngibhabhadiswa kanjani ngizama ukukhuluma ngophakama eNazaretha ngizama ukukhuluma ngami njengomuntu oyikholwa ingakho ngithi indaba yehlalo angikhulumi ngayo la kangokuthi njengoba ngihlanganisa lezi bandla nje ngikhuluma ngebandla kaIsaya la angikhulumi ngebandla likamkhulu wami uJoji Shembe angikhulumi ngebandla likamkhulu omncane wami Amos Shembe ngikhuluma ngebandla kamprofeti uDashembe ngibona ngizokuthandisa lomqopho njengoba ubhunqa abaningi uIsaya okhokho wami ningakwethu ngesizwe kwaba necala ngabizwa ukuthi lokuzazana ungakabi inkosi phakathi kwami ngithanda ukuthi kunecala ubaba bakho bathi wena hayi uhamba ubhabhadisa ungakwaHlembe umuntu waHlembe abhabhadisa ngathi mina baba hayi mina waHlembe mina ngithanda inkolo ngiNazaretha isibongo nje sahlangana endleleni mina ngiNazaretha mina ngihlangana nesibongo endleleni ngoni ngisusele kwaHlembe ngibuya kamkhwanyaza ekhaya koma ngoba bayakholwa bona makudla kwaHlembe akukholwa akubhabhadiswana hayi phakama kodwa uqaphele phela ngokuyenza lento yobafoni obaba mbuki kahle ekhaya ngivunula khabe inhlanakazi ngihambe iminyaka ewu-8 or 9 lonyawo iphinde ngibuyise isado lonyawo akekho ngakwazi lokho ngihamba ngeyinyawo hayi ngeyicathulo ngoba inhlanakazi ngihamba nothule ngozazana mangiceda ukubhabhadisa uMadlala bawukulungilela khuluma ngami ngizofika ekugcineni la engacela khona ubabusela umuntu ukuthi angibhabhadise ngoba ngase ngifuna isandla sakwaHlembe-ke mina ngakhula ebuhleni ngaqala ngeze ngapha eGoli bamba amatohwanyana la emsakazweni eseGC yena mhlanje zingizibheke ngomfihlo zame ebeyiwe angangifisa amajuba ngokuningi eNazaretha ayilokho kufika njalo noma ngisofisa umsebenzi nethi wena esimele kethi ejimeleni hawu kanjani itimela ngizohleka yengane ngishumele ngigqoke gqoka ibheshu nane hayi wasukele nebhulu sengibaphi ibheshu zobona ngithengaphi yini esikhulumayo ufuna amajuba la ngifuna wena kube into awuhlanganisele ibandla limanasa phakama ucela ukuhlanganisela ibandla labantu bezokuthatha
ibandla lamaNazaretha yena uthwena wazi noma wazibona ngicela isihlelelo wale ethwana ngikhuluma ngophama enkosi wale ethwana imfethu ujete ejubekuphatha singahlala ngesibando ukuthi bakhuluma lokhu impela bakuwo sazivumelene nabo ukuthi sizohlala ngesibando angazi uhambe wakho ngithembeli engawuqedi umsebenzi Amen. Nathi sengila egoli kunomfana kaMthembu. Kumane kakhulu ngocingo. Sicela naye kuba umongameli uMandela. Ayela ekhaya ebusuku. Ngisebenza wayenza umsebenzi ngini. Angazi usiba nathi kodwa akuhlangani lokho nebala kodwa semva ngempela. Sajana lokho ukuthi ayempana wayeka ntathengi dala ngekade bandlululo spider ke wa intasudala uthana ulapha babuvela ngathi hamba ngabavela makuhlani la aslalana sihleli indaba yokuletha uMandela lapha ekhaya ebusuku ngiyakhumbula ngathi kwangihamba ibhayibheli sisimila ngoba kumakhosozo ngaso isikhathi kodwa angiphezela indaba kaMandela ngoba wayezofika ngesabatha maNazaretha uma ngikholwa kwami kuza uMandela ngekhaya noma ngoba naye Shumayela ngoba Shumayela akekho umuntu ozimele ngophana hayi ukusimele nawe bengibize ithumelo wahlala nami 10 minutes bengikhali mangibona ukuthi yangihlula mangithumezile ngizofuna ukuthi ugqoka kanjani uma ukuthi usonto ukwenzeni mhlawumbe usengizesana mawugqoka isudu okay ngifundlela ukuthi ngihamba ngobola isudu kuntayisithe ngiyazi mayesithe ngibona isudu mpala ngibuyisa akuhlanzi aphina hayi kule kompani ngomfuna lapha nofika lapho seli ngisikhathi ngathi ngisentweni lakho bese ngicela ukuhamba nawe enkonzweni yakho mangifike esimeleni noma ngifike emgaqweni noma ngifike ephakathi ngokusubeza ngoshona sengihamba nawe nje enkonzweni yakho phethe iBhayibheli lakho la inhlizweni ngiyasho ngithi uNkulunkulu wasekuphakama uNkulunkulu kaHlembo uyiwe
awungazelani emhlabeni ukuhlala noma noma ukuthi mangikhetha la ngiqede ngifuna ngimfundise yakhe ngibakhombe phakathi Yoyishana mizandla nabo lapho enkonzweni nesithi amengengani lapho Waze keduni noma nje isikhathi esincane bese ngifunde incwadi ngimchazela nalokho akwenzi Yothi ngize bese ngithole umfundo Yothi ngimbona umuntu usengilandela bangilandela kanjalo abantu kufanele idimoni eqwaqwa kompangeni kompumalanga Ngangishumayela ngangathandazela abantu baphila ngikwazi Nazephilise mina ngashumayela angaze ngimexico ukuthi ngangifuna isizwe kwemlo ngangifuna ukuthi amehlo ngikwenza nakho enginakushumeza abantu ngizoshumeza abantu ngizokwenza iningi bese ngibathandazela bese beyemakhaya bambele bese sikhuluma ngokuhlanganisa ibandla nabo abantu engihleli nabo la abangani bami abafowethu esikhona kuyodwa odadewethu yawuhlanganisa ibandla futhi mase ngihlangana naye ukuthi ngasingahlukana mina ngabuyela yona ngiyabuyeleleza ngome inhlanhla sesiqedile ngiyaritaye abantu basengimsebenzi sesingabuye sonke nje masana hayi mawuthi basifunane kwashembe singabuza sifaka amasivu ikhona phela amasivu mfundisi singathi hayi nje ngoba thina kade sasihlanganisa ngisafuna sonke nani hayi wezange bomama nisibe nisekanjani sihlangene hayi ukinga hayi sesentake sihlalephi hayi sinomnikephi sisehlangene nje ngoba into esithini Nathi mangena namandela ngikuhleni uthi lo nkozana luhleli kanje wathi uMandela utata uMadiba wathi ngicela uba ndikhishwe unyana kaHlembe nesihlangu zami njengoba ngiphumutile angifuni ukuthi ezami inyawo ethinto umfundisi esaphambi kothi lo nkozana futhi nathi nangena ngoba nathi nangena ngafresh siphumile endlini Hawu, uthi lo nkosazana ngizambheka uMandela. Awufuni ukuthi iqala kakhulule abafundisi basantu khaya mfuni uMandela. Amakhosazana cha ikhona le nto ukuthelimize eThekwini. Angithola ukuthi ikhona emaphepheni indlela longikhuluma ngaye ukhona ufaka uNazaretha esangisho umayeni. Yimi logubu lebhalisa khona ukukhuluma ngecathulo esengezethekele uthengele Manje izinkosi ithini phakama ngomfo lathi ngifike umkhulu ekhaya uhamba umthele uMhlanhla ngathi uzoba umfundisi omkhulu ekhaya yabona ukuthi baba manje manje becathulo futhi bawo inyawo nje bephumejele uyacabanga ukuthi wena wesifundisi yabona ngithekile ukuthi ngingani nje ngiyakho Hawu baba ikingani sathi ngicathulo kumulelo muntu ukingeleyo ikinga vile Wonke abantu kuluma phepha ngikho kudelile ngiyini ngiyethele bayifihla abayifihla vela ikinga sinofuna ivela ukuthi ngisenze ibandla ngiyevela bakho lapho ngiyengitatheni it's my profession I was a journalist so I know how to research. That's why it is a busy movement manje ubamalungelo. Ukuthola umlando wakho wasekhaya. So into zami lezi ukushutha isesha. Angifela esenzweni phela. Ngiyakwazi ukuthola. Ngibambe ngomphakathi. Wemfundo ubabukendise. Ubabukendise. Manje ngikhuluma ngobaba Mashembe la. Elizahlangana ibandla labashembe okuyibandla layisemkhulu wakhe njalo phakama phela amakhorayo ofuna umakholo nikabanelani waye umuntu umfundisi usengebandla lakhe uNazaretha Baptist Church buka nje mina ngayitamba kanye ngathi Sembe Nazareth Baptist Church ngalibethi na 19 years old angizange ngithi Nazareth Baptist Church cha Nathi Sembe Nazareth Baptist Church
ngangenzelani ngoba bebanga kuNazareth Baptist Church kodwa ngabagcine eNazareth Baptist kodwa ngawufaka ushembe wenkosi weBaptist Church Ubona wami. Kodwa ngawuregister 19 years sawuqede 21 years manje uregister as Shembe Nazareth Baptist Church ngubele into zasebhaleni kumefika isifike Dala sesidala umntwana sipholile manje nase singabangwanga. nase sacela umnewethu phayana sibanganga lesi angikaze senza ntoni lesi Uyasizwa nawe Nkosi. Na umsebenzi ngapha. Nazi itimela ngapha. Na amajuba amabili ngapha. Athi hayi wena. Yeka umsebenzi, amashumayela. Amahlanganisa ibandla. Akukho ukuhlukana ezulwini. Akukho ukuxabana la siyakhona. Abantwana akaNkulunkulu uNkulunkulu bayathandana abantwana akaNkulunkulu futhi bangeke ahlukane bona bangeke axabane. Emva kwalokho maNazaretha ngazaca kakhulu ngafana nomuntu ogulayo ngithi ngizofa ngoba ngikhumbula nje insizwa lapha eDube ngangiphethe umphathi uMabaso wayephethe insizwa zika-23 khumbula nje ibhuku lami ngilinikele eDube lika-23 mina namanje ngisawunikelela 23 ingakho ngithi ningangifaka ebukhosini ngoba umuntu akashamba abaningi abananje ngoba ngithi ibhuku lami la-23 bakumphathi uMabaso eDube ngani umsawumvangeli ebenginikela kuye u-23 eDube. Ngikhuluma ngoPhakama owathanda inkolo waba yiNazaretha njengoba ngithi namhlanje nginebhuku lami lika-23 ngisalinikelela ngoba ngiyazi ukuthi mangihambe emhlabeni le nkosi uPhakama Shembe ayisebenzi leli jazi alisebenzi ngoba ubufundisi abusebenzi kodwa umnikelo ka-23 uyofunwa endodeni umnikelo ka-14 uyofunwa kunkosikazi umnikelo ka-25 uyofunwa enkosazaneni ingakho ngingafuni nokudlulisa inyanga ngoba ngazi ngizofa nini ngoba kungenzeka udlulisa inyanga ufe kanti uyakweleta bese ungangeni ezulwini ngento encane iy'ngane zakho zithi ziyokunikela enkosini azikwazi ukweleta inyanga ey'ngane umiswe nje u-23 Shembe kodwa ningithintelani nabantu bethinta ikholo ngikhuluma ngokuthi ku-23 sengiqayile ngishumayela ngagula sengishumayela ey'timeleni nginethemba lokuthi ngizofa ngoba ngase ngivalelisile ey'nsizweni zami ka-23 ngangigida nazo nasey'timeleni ngani uma ngifika ocingweni lenkosazana lula izimbankomo lathi thingo ngizwile kuthiwa uyashumayela hamba uye eQwaqwa uzofa la eGoli ngithi babike upha eQwaqwa uthi le nto abazwe bakhuluma isisuthu lapho
ngiyaba kubulale hawu mina ngithi baba uzothi angeke ukushumayela uthi angiqhube uqhubeka kusho uthi ngoNkosazana kithi ngoba ngithi ngizofa ngiyagula uthi ukhulisa ukuthi uyeke lento kwafika insizwa zazongibuza hayibo njengoba uvalelisa nje unegciwane yini inhlanzi uyuvaliswe ngithi nayi ngiyagula kudleki kuthiwa ngishumayele ingane zami izokondliwa ubani ngeke ngisasebenza manje ngeke ngisaba nemoto kuthiwa ngifakwa ibheshu angikhulume ngesabatha angikhulume ngokuhlangana kwamaNazaretha angixoxe umndeni wakaShembe ngutshela ukuthi awubumbani ube into eyodwa njengoba ngisazosho ngiyokusho lokhu hayi ukuthi noma kanjani ngiyoze ngihambe emhlabeni ngikusho futhi nginalo ithemba ukuthi kuzokwenzeka ngaya koqwaqwa ngaya zonke indawo ngithe amaNazaretha selikhona ibandla eJuliet Park seliliningi ngashiya omunye umfana abakuthiwa uShange wayesesebenza nomunye okuthiwa uXaba ngazi uXaba uZondo ngamshiya waye kumina lo sekubavela manje oyimbongi ngabavela niyamazi uZondo bayomphathi weinsizwa zami lapha eJuliet Park ngikhuluma into eyenzeka mina ngikhuluma ngento engilokho ngithi ngiyale nale ngoba iqiniso ngoba into eyenzeke ngayibona ngayazi ngoba uZondo yena ohamba noXaba mina ngilema nje qaqwa ngiyashumayela shumayela basuthwini manje ngithi modimo riboka wena modimo modimo riboka wena modimo Kwa kiri wabona ntwena itsamaya le mihlola huri mihlola itsamaya le batumetseng kiri lebitso la Shembe Dibokwe jwale Kimoka qwaqwa kuyashumayela Johannesburg ngithola ifone hayi bandla lahlukana le eGoli hawu nomhlola lenzani bandla eGoli liyahlukana manje bandla eGoli kanjani hayi uXaba uhambile wayelezi mankomo wasebamshumela ohambo kodwa ushila umnikelo abawuhambisile amasudi othingweni hayi qeda ukushiya umnikelo nje wabe seqoqwa leso sikhathi khuluma amaNazaretha mangibuye eQwaqwa ngihamba ngeVolvo S70 eyayibhalwe uPhakama ZN yayicriminalized yahamba leyo moto
ngibuye nje ubelipaka ibandla lisekho futhi hawu sangane manje liphi ibandla abuye lamajuba athi hayi kodwa yilabo wena ukuthunyiwe ukuhlanganisa ibandla lamaNazaretha hayi ukufuna ibandla awuhlangani nokufuna amabandla ibandla lizoza kuwe khona umuntu ohamba efuna amabandla kunomehluko uma ufuna ibandla uzoya enkantolo ufuna ukuba inkosi yakwaShembe uwina icala uphinde likwehlule ngoba ufuna ibandla ngazi noma uyangizwa yini ufuna ibandla ngithi mawuzoyihlangakazi uzomela uye enkantolo ubike uthole idate mina mawenhlakazi ngana manje nje ngizwa ngenhlakazi ayekho ozongibuza ukuthi akunajaji engizolibhalela incwadi ngithi ngehlakazi cha ngiyathandaza nje lingenaphi ijaji ingenaphi inkantolo ingakho ngithi kunomehluko phakathi komuntu ofuna ibandla nomuntu othunyelwe ukuzohlanganisa ibandla ngoba uzohlanganisa ibandla lizoza kuwe phela maNazaretha hamba uzondo hamba uxaba ngazi bayaphi mhlawumbe sohlanganela ilanga kodwa ngikholwa ukuthi sokwesihlangana cha ngabahamba nje babazi ukuthi ngangikhuluma ukuthi akuhlangana ibandla lamaNazaretha akuhlangana izingane zakwaShembe izingane zakwaShembe engahlukaniswa yithi singamakholwa njengoba ngiyibiza ngekholwa na njengoba ngithi kwamina lemjive engifakile ayisho lutho uma izingane kaIsaya zingazwani uma izingane zikamfundisi wami zingazwani ma izingane zomholi wami zingazwani ngumfundisi wani ngiyinkosi yani ngishumayelani mangakhuluma ukuthi izingane zakwaShembe zizwane zibe into eyodwa ngoba zaqhathwa yithi makholwa ngizibala namphakathi njengekholwa kuthe sengihlala eSandton eMorningside senginomuzi le kude eSandton kwafika ubaba Solomuzi la eGoli waseBexit ngamcela ngamlanda ngebhanoyi ngamgibelisa ibhanoyi esuka le eThekwini baba eqala ukugibela ibhanoyi wathi hawu hamba unkosi ibhanoyi ngithi ngiyagibela ibhanoyi ngithi mina ngikufuna ngangisebenza noJabu Stone ngalezo zinsuku khona umfana bengisebenza naye nje Jabu Stone bengimthuma ezinye izinto zami zebandla ngangisebenza naye ngalezo zinto ngathi baba ngicela ungibhabhadise ngitshela njalo ubaba Solomuzi awuphakama abafowethu abanye bakhona kodwa bayahleka abangizwe ngithi phama ngikubhabhadise baba ngabhabhadiswa umfundisi uMadlala semncane manje hayi ngifundisana sakwaShembe wathi ubaba Solomuzi phama mhlanje manje uzokubhabhadisa ngathi mina khona bebengihleka njalo bethi ngibhabhadisa abantu eswimming pool lalela ngikutshele awukho umfula eGoli ongabhabhadisa bona abantu yonke imfula eGoli ingcolile ngiyichaze kanjani ngizwa abantu bethi bayokhuphula bagezwe emanzini eGoli angcolile amanzi nje awukho umfula eGoli amanzi siwathola eLisuthu siwathola leLisuthu amanzi mhlambe size siqala ukuba nawo la eFreenhagen idamu nakhona umfula ongcongweni ungaze uthole le eScott eNjasuthi hayi la kwelasenhla awukho uzothola umfula onezingane ezilahliwe ezikhishiwe uzothola umfula kwasisikhathi onezinto engengizisho enizaziyo ezingcolile ngathi amathishu athize don't put myself there ukuthi ngithini awukho umfula eGoli ongathi ungageza kuumuntu ngengizokuthiwa khona abakhuphulayo bagezwe emfuleni awukho
ingakho I always say I'm clean and ngiyayazi hygiene. Ingakho ngibhabhathisa abantu ku swimming pool because it's clean. Ngeke uzugule nakancane. Ngizobenye behleka ubhabhathisa abantu ku swimming pool without us born because I'm not a fool. I'm well educated. That's why I'm doing that. Awufuna ukuxoxela esilungwini. Nase ngimcela ubaba Solomon ukuthi akangibhabhathise ku swimming pool yakwami. Wayese ngibhabhathisa ke ngase ngizizwa senginamanye amandla ke manje sengibhabhathiswe ubaba wami ongowakwashembe. La ngase ngisuka khona ngeze ngebuhleni. Sengifika ebuhleni kuJuly. Babaleka bona. Ngithe kuzohlangana ibandla. Ngingaphethe sibhamu, ngingaphethe bodyguard, njengoba ngihlala ngihambela. Bathi cha, ngaye kuPhakameni. Kwagidwa. Uvukile wayekhona. Bangilunguza egate nakekho wavula. Ngezwe amaphoyisa ethi hayi abafuna ukuvulela. Ngathi ebengidle ngiyanimema nina bakashema. Duduzi. Nyazi lwezulu. Ibuka lento engisho. Vuki, ngoyingoyi. Ibuka lento engisho. Phakama. Ndonsa yokusa. Ibuka lento engisho. Sizwe. Makhula kancane. Ibuka lento engisho. Ngikhuluma ngento engithi vela ngisebela. Ibuka lento engisho. Ibuka lento engisho ngoba ihlo liyanibuka ukuthi ningabakashembe. Into yakini enhle kangaka. Seningaze niqhathaniswe ngabantu bangaphandle. Abafika begula la ekhaya. Abafika bengenabantwana. Babathola. Abafika bezofuna izwi lokuphila. Namhlanje banishiyile. Abanye banamabandla abo. Abanye bayakhulekelwa. Abanye bangabaprofeti. Uma befa njalo bona kulamabandla abo bayabeka izingane zabo. Kuyimanje ingane zabo ziyadla zidla kamnandi. Namakhosikazi abo ayakhulekelwa. Thina ogogo kuPhakameni bayahlupheka. Kuyimanje nje ogogo balale emadokodweni. Abanazindlu. Amakhosikazi womuntu omkhulu kangaka uJohannes Gayeleshe. Wayengafuni lutho ngamakhosikazi akhe. Ubaba wayengafuni lutho ngogogo. Namhlanje akekho ubaba. Ogogo bagijeliswa okhwantaka. Amadoda nje angelutho. Ahamba ngezimoto ezibizayo ngemali yesonto. Agqoka impahla ezibizayo ngemali yesonto. Ingakho ngithi iconstitution yomthetho. Iconstitution yebandla labeNazaretha noma umthetho sisekelo webandla labeNazaretha kaIsaiah Shembe. Nguphethe ngezandla. Njengoba nguphethe ngezandla nje ngikhuluma ngebandla kaIsaiah Shembe. Angikhulumi ngeinkantolo. Ngithi asihlanganeni bafowethu. Nkosi ibusise ukuphaka kwangcwele. Mantungwa ula kunaba mhlali. Sibadala manje. Kodwa ukuthi singabanga umsebenzi wesonto kangaka. Umsebenzi kaNkulunkulu. Siyasebenza. Siyagijima zonke izindawo. Kholwa ukuthi ngayindaba yemali. Abanye bethu sisaba namabhizinisi njengami nje. Sisingakwazi nathi ukudonate. Bakhiwe izikole. Manje engicabangayo yalonyaka ukuthi kunamasentanyana engiwabekile nami ngifuna kwakha noma izikole ezimbili
ngapha ko-Harry Smith kodwa kuyimali nami ngizoba ngiyisusa nje hhayi ebandleni ukuyimali ey'ngane zami ke kuhlanganiswe singoshembe nje sonke isifiso sami ngifuna ukwakha i-university manje ayingafiki lapho sidonate abantu abangama-Nazaretha iy'ngane zama-Nazaretha sizipha ama-bursary sithumele kithi kakhulukazi nje nenhlangano enye engisebenza nayo ngibhizi ngayo futhi mhlawumbe njalo ngonyaka iy'ngane eziwu-100,000 ey'kholwa kule nkolo yasephakameni 10,000 bakhona sibakwazi ukubafundisa bafuna ukuba odokotela 10,000 sifundise bafuna ukuba abameli ku-100,000 ama-plans ami lawo 10,000 omunye abanye babe o-engineering kuningi nje abangakwenza abanye benza umculo ngiyawenza umculo bayazi abantu ngidlala nophiyano nginingi ama-artist esengwasizile kwezomculo kuningi esingakwenza ukuthi donate kakhulukazi thina abaholi bezompilo kaShembe kakhulukazi uphakama nje mhlawumbe nami ngikhiphe noma 10 million ngidonethele abantwana besonto mhlawumbe namkwethu uvukile naye ekuphakamiseni hlanganise nawo 10 million ephaketheni njengendoda nikezwe ama-Nazaretha iy'ngane ngoba ziyahlupheka iy'ngane zamaZaretha azisebenzi kuphela kwethu uvukile lo Duduza naye akhiphe noma 10 million kube isikhwama manje sikhishwa yithi singoshembe mhlawumbe ngawukhipha nami 10 kwaphela akhiphe 10 Duduza akhiphe 10 uvukile akhiphe 10 40 million ngabe khona okungakwenza ukuthi singaba abashembe nathi libone ibandla ukuthi siyadonate sisize iy'ngane zama-Nazaretha futhi zey'koleni ngoba ngampela umsebenzi ayisekho mina nje ngila eGoli ngiyabuka emahostela kuphi ngendlela eyisimanga wayethu uShembe khula amakhulu akancane kuyadliwa ekuphakameni nokuthi-ke ibandla lihlangane ukuhlukana kwebandla ikona okwenza ukuthi i-economy yehle kakhulu eSouth Africa njengoba ngithi ibandla lihlangane nje angisho ukuthi ngithi lihlangane ngoba ngifuna uba yinkosi noma lingahlangana kungabi yilutho kodwa again fundraise nami kubantu engibaziyo ukuthi kuhlangane ibandla nami I can donate ukuthi kuhlangane ibandla into engizoyenza leyo sazokwenza ama-billboard alokho sazokwenza ama-advert alokho all my pocket because ngizokwenza ephaketheni lami emalini yomsebenzi wezandla zami hayi wesonto emalini yey'ngane zami kuma-companies engisebenze kuwona nala ngi-investe khona kuleli bandla ngilibone lihlangana liba yinto eyodwa ngoba uma lingahlangana leli bandla kungavuleleka ngisho amafethu awulibheke nje abantu uma beyinhlangakazi bahanjiswa ngey'nyawo kanti ngempela itiyela leliyani alikho ngcwele nje itiyela akukho friends of mine abasempumalanga abakwibhizinisi yetiyela kwabangani bami nje abaphezeni ngabo kwibhizinisi abafaka itiyela emgaqweni ngiyalazi itiyela umamayini akhona ukuthi lingcole kanjani ukuthi iNazaretha ngaze lithi ngoba ligqoka umNazaretha kumele lihambe ngenyawo itiyela lingcole ngendlela esimanga nangendlela lakhe bamalo ngiyalazi ngike ngaba kuleyo amamayini ngabona lakhe bamalo so ama-Nazaretha uma yinhlangakazi wagqoka iMnazaretha kodwa kuba umNazaretha onemvumo yokuthi ungagqoka nesicathulo hlezi unyazi bezulu mfowethu awubusisele lokho bese ukuthi mase besentabeni-ke bakhumule iy'cathulo-ke bagqoke lo mNazaretha manje ohambelana nentaba kodwa kube khona ukuthi lo owokuthi ungagqoka necathulo bayakwazi ukuthi bayigqoke iMnazaretha benze amamashi elokhuzini emagrawundini noma bahlangane nabantu abashumisa ugwayi babethu 100% unyazi ngibona ko-TV so it is ukuthi bangakwazi ukuthi bagqoke iy'cathulo kwalezo y'cathulo lezo singavula ifethu ngayikhipha ngisho imali nami ngisponse lo fethu nami futhi ngingawathenga lawo mali kube khona nje unyazi tickets lapho amateka abhala unyazi lo fethu izosebenza ama-Nazaretha then singakhuluma no-Nike singakhuluma no-Adidas uKanye West ukwenzile kuyise amateka akhe usponsiwe ku-Adidas so nathi singakhuluma no-Adidas sifuna amateka akho kodwa kube awonyazi ukuze sizodayisa all over nami ngingawathenga ngoba azoba wase-South Africa kuzoba kuyinkampani yase-South Africa kodwa unyazi tickets
umfowethu uMduduzi anginankinga awathenga abo 100 endlini ukusapota black empowerment ukusapota umuntu omnyama la amaNazaretha azosebenza khona la kuyo le factory yalabathenga ibandla liyakhula lapho kuningi esingakwenza mantunga boshembe asingahlangana siye ukubanga ihlaba siye ukubanga isonto kuningi kune-coach ala amaNazaretha yamasebenza nawo amajuda kune-coach kune-halali yama-muslim so nathi singakwazi ukuba neshembe eziningi sikwazi ukuthumela abafundisi bethu ukuthi ukudla kwethu ngoba sidla ukudla okuhlangana ney'ngulube you can do that masingahlangana ebandleni ka-Isaya ngikhuluma ngabanye sebahamba ngoba labo sisazokhuluma nabo ukuthi i-constitution iyasho yini ukuthi umuntu obesonto la ekhaya ngayivulela ibandla azenzele okwakhe ngokuthanda kwakhe kubalulekile okwamanje ngifuna laba bakithi abazala u-Isaya ngifuna laba abazala u-Isaya esisodwa endodeni yodwa ake sihlale phansi angizophela amandla noma ngingathatha millions of years njengoba ngikhulumile ukuthi bafowethu asihlale phansi asikho bakhulu kunebandla asilutho sonke ibandla elikhulu kunathi so asiyeke ukubanga ikhulu asiyeke ukasibiza ngamakhosi ube umsebenzi kababa ngiyabonga thank you angizophela amandla Nkosi Moses
La